Bon, na obi boye, na ndenge penza ya mabete, kizengi ya Karine. Est-ce que ça quoi ta soni tenet yondo zano ebi ke banda lelo ti lobi na ko yo répondre o te po o répondre na ba critère bato na go so na bango te. Ya na tika na défaut na yiba o makolo Yo ka soni o moni dossier o e a dossier batami tuka bato bakumbaka. Ba peti wana mi bale ba ya internet na sima na yo ba sombi mi tuka. Baza ba okapite ba voyagera ba kendaka ba zongaka ba okanga ba photo asika ba okota na ba magasin ba osumba ba bilamba ba sac ba na ba téléphone a bien ba kota kikumbi lo yote yo ka soni mama yo ka soni yo na pia ki yo ba devoir moni yo pona répondre na internet zwanda kwa bien komanda komona mobile na yo yekola kokumba somba mutuka parce que mama na yo ti akomi mukolo koko ndengwana atikala osimba volante ndemona yo donc yo ponga na yo répondre yo kumba na osoma na voiture banda okumba oyekoli kokumba comme okumba ozinda kwa malonga olongwe pe koza derrière la caméra okoti kikumbi to lembi kanga ba photo asika kende ba Champs-Élysées tambola batu bake poto na sima ba okanga ba photo ba leka parti par là. Donc yo pe tambola nanu kanga ba photo asika comment na pe propre okoti magasin malongo sombi sac osombi chemise olati bien allez ngasko na okoma na mona ki komi na ba critère ba réponse OK kizengisien